Bon, bon zany zegny koragna mahakasiky mila ariary ty satria zegny hitako marobe zegny olo tsy mahazo resaka io. De za ndraiky zegny andeha hagnazava fomba fahazahoako azy. Za tsy andeha koragna politika za tsy andeha koragna fanjakana fa juste hoe fagnazavagna mahakasiky mila ariary égale 20 000 ariary satria zegny hitako maro olo tsy mahazo izy fa misy vôlagna ke andeha hitondra vôla ambogony ka fa andeha agnefa raha mandeha million zao zegny ao. Fa aloha zay vôlagna zegny raha tsara ho fantatra anandria mahakasiky izy ty. Izy zegny mbola tsy ndriky tapa-kevitra fa hoe mbola vinavina andeha atao. Mbola vinavina andeha atao zegny izy fa tsy raha hoe tapa-kevitra ke hoe fa raha fa tsy maintsy atao. Mbola agnatin'ny programma izy fa mbola tsy ndriky hoe lany andeha atao ou pas. Niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina ny hevitry ny banky Foibe milaza fa metraka ny vola 1000 ho vola farany ambony azo ampiasaina. Izany hoe tsy hisy intsony ny vola taratasy 2000 5000 R$1 sy R$2 amin'izay fotoan'izay. Samy naneho ny heviny ka ao reo nilaza fa zay vao mpanarivo avokoa ny malagasy rehetra. Ao reo nilaza fa rehefa hividy zavatra goavana de manomana gony hitondrana vola ankoatrany hoe mety sy ny tsy mety. Vitsy ireo nanontany hoe inona ny tena antony nahatonga izany fanapahan-kevitra izany ho raisiny. Nazava iny nambara ny gouvernoura ny banky Foibe ny Madagasikara teny Ankatso omaly fa tanjona amin'izany ny fanomezan-danja ny vola malagasy. Ohatra, R$2 amin'ny vola teo aloha, zaraina 20 manome R1000. Vola farany ambony azo ampiasaina amin'ilay vola vaovao. R1 zaraina 20 manome R500. Raha toizana, R500 amin'ny vola teo aloha, zaraina 20 manome R500 amin'ilay vola vaovao. Ny R2000 zaraina 20 manome R100. Ny R1000 zaraina 20 manome R50. Ny R500 zaraina 20 manome R520. R200 zaraina 20 manome R10. Ary ny R100 zaraina 20 manome R5. Am'izay fotoana, mety ho R200 ny iray dolara ary 50 sy R200 ny euro iray. Ohatra ihany koa, mety ho R10 ny hena iray kilao, R30 ny frais bus ary R520 ny tapadalana sy ny maro hafa. Maro anefa ny dingana tsy maintsy arahana ahafahana manatanteraka izany. Raha tsy ilaza afa-tsy ny fanomezana fepitaona miaraka amin'ny daty mazava, hirosoana amin'ny fanovana, ny famokarana vola vaovao, ny fanesorana tsikelikely ireo vola taloha sy ny sisa. Ankoatra ireo dingana tsy maintsy arahana ireo, tsy maintsy jerena akaiky ihany koa ary tsy avela hiakatra ny vidim-piainana. Apetraka ny sazy ary amafisina ny fanaraha-maso ho an'izay manararaotra mampiakatra vidin'entana. De mahakasiky mila ariary égale 20 000 ariary amin'izay. Izy zegny chiffre fô zegny miôva fa de lanjan'ny volantsika gasy zegny tsy mihegny. Na izy vao maika hitombo aby. Satria nagnino? Izy zegny andeha agnamia valeur ny vola madiniky, ampitombo lanjany vola madiniky. Azonareo raha tiako volagnina. Zany hoe zegny lanjany vola 1000 ariary hitovy lanjany amin'ny vola 20 000 ariary. Zany hoe zegny raha vitanao amin'ny vola 20 000 ariary am'izao, isaka vitanjare projet zegny amin'ny 1000 ariary fô zegny anao efa mavita izy. Azonandre zegny. Exemple zegny kilona hena ake zao 20 000 ariary. Donc isaka vitanjare projet zegny kilona hena miôva 1000 ariary. Azonandre. Et tsy mampihegny valerana objet, tsy mampihegny valerana vokatra fa chiffre ihany mihegny fa valerana vola ndraiky valerana vokatra zegny mitovy. Za mivolagna valerana vola zegny edy vola malagasy, zay tsy mangala en global vola gasy zegny valeranazy mitovy. Exemple zao 1 euro zao satria fa misy olo magnamia publication, 1 euro zao égale 25 000 zegny izy amizao. Izy amizao 25 000. Donc izy koa ataonjare le projet-njare zegny 20 000 ariary 1 euro zegny égale 250 ariary. Zany hoe zegny 50 sy 200. Miôva karaha zegny le izy. Azonandre ono.
Zany hoe zegny i raha vitanao amin'ny 500 na hoe 250 ariary zegny mitovy raha vitanao amin'ny 25 000 am'izao. Mais au lieu de andeha ampiasa vola 25 000 ivoagna 250 ariary zegny le izy. Zegny donc izy mazava amin'andre tsara be. Fa izy ndraiky zegny misy problème hely zegny amin'izay mety tarika problème psychologique amin'olo maromaro. Satria zegny marobe zegny olo eritreritry fa hoe mihegny vidim-piainana. Non, vidim-piainana tsy hihegny. Fa chiffre amin'ny resaka vola fogna zegny ny mihegny. Azandreo no. Zany hoe zegny anao ke zegny ka mikarama ataoko hoe 2 millions FMG. Zany hoe zegny 400 000 ariary. Mety hihegny amin'ny 100 000 ariary zegny. Fô izy ndraiky zegny raha vitanao amin'ny 100 000 ariary zegny mitovy amin'ny raha vitanao amin'ny 400 000 ariary am'izao. Zegny edy izy hoe calcul fa tsy misy varana calculnao zegny tsy mary juste exemple fa zegny raha ataoko zegny. Les chiffres zegny mihegny fa le valeuran'ny vola ndraiky zegny mitombo valeuran'ny vola madiniky zegny, valeuran'ny 5 000 zegny hitombo, zany hoe zegny valeuran'ny 1000 ariary hitombo 20 000 ariary. Zegny donc mety zegny izy tegna mazava amin'andre. Exemple zao, ataoko resaka toaka satria zegny tegna mampitaregny olo maro. Irorogno vidina labiera zegny io. Vidina labiera tsy mirorogno. Valeuran'ny labiera zegny tsy mirorogno fa chiffre andeha vanganao izy fa zegny miova. Exemple anao ke zegny mivanga labiera ataoko hoe 20 000. Donc 200 ariary zegny. Ataontsika zegny 200 ariary. Miova 200 ariary zegny raha vangenao 20 000. Donc i 200 ariary roanjato zegny itovy valeur amin'ny 4 000 ariary. Zegny donc fazahoako izy tsara be mety zegny donc izy mazavazava amin'andre plus que voilà tegna le misy olo hors sujet hoe tondra vola ampigony zegny hoe non. Valeuran'ny raha 1 million am'izao itovy amin'ny raha valeuran'ny 50 000. Azonandre 50 000 ou 25 000? Oui, 50 000. Raha nivangenao vola hoe 1 million zegny andeha ivangenao amin'ny 50 000. Miova karaha zegny le izy. Fa le question mipetraka amin'izay hoe Banque mondiale vient de y accepter les raha karaha zegny ou pas? Est-ce que mbany ivelan'ny Madagascar vient de y accepter sao de lasa perte atsika? Satria zegny hitako le projet ny fanjakana amin'izy zegny ary zareka magnano zegny zare tsy maintsy miditra amin'ny l'argent numérique. Ino nanaovako zare tsy maintsy miditra amin'ny l'argent numérique ary zegny naviany za teo hoe mety marobe zegny olo very. Satria zegny tsy volako mety tarika problème misy raha psychologique zegny agnatiny. Anao ake zao managna vola ataoko hoe 2 millions d'ariary agnatin'ny compte-nao zany hoe zegny 10 millions FMG. Managna 10 millions FMG anao. Izy ka vitanjare projet zegny i 10 millions FMG nao na hoe 2 millions d'ariary nao zegny mety iova 5 millions FMG na hoe iova 1 million d'ariary. Fa zegny tsy midika hoe ke anao very vola 5 millions na hoe very vola 1 million d'ariary. Mais i vola 5 millions i zegny raha vitanao vola 5 millions mitovy raha vitanao amin'ny vola 10 millions. Azandreo no. Mitovy raha vitanao vola amin'ny 10 millions am'izao. Izy ko ataonjare volaniko projet izy ko tanteraka de andre am'izay magnontany tegna am'izay hoe andeha ataonjare aiza am'izay zegny les chiffres aby tambony, les chiffres alanjare zegny satria zare zegny angala chiffre. Tsy maintsy misy chiffre zegny alenjare. De i chiffre i am'izay soit izy andaigny fanjare trosa ataonjare amin'ny priorité, soit izy indesika andeha ampandroso Madagascar. Izy zegny am'izay zegny zare tsy maintsy miditra amin'ny système l'argent numérique. Na arobe olo ny famatra raha nivolaniko tamin'ny vidéo nantiky satria volagninjare zegny impossible. Izy atsika nabado, atsika na mahera tsy maintsy miditra amin'ny système zegny fô zegny zare izy koa andeha agnatanteraka le hoe 1000 ariary égale 20 000 ariary. Tsy maintsy miditra am'zegny satria zegny ile chiffre alanjare zegny tsy maintsy andeha voanjare numérique. Tsy possible ke zy i vola iazo ke andeha atao claque mandeha andeha ariagna agny. Impossible chiffre andeha ariagna. Tsy maintsy andeha ivagna vola i fa vola numérique am'zay. Zegny am'zay soit izy andeha fanjare trosantsika agny amin'ny Banque mondiale, soit izy andeha ampandrosoagna Madagascar en priorité.
donc miomana ndray tsy maintsy ho avy paiement par carte, transaction par RIB tsy maintsy ho avy zegny. De resaka karama amizay, anao akeza mety mikarama ataoko hoe izy volaniko 400 000 ariary, karamanao mety hiôva 100 000 ariary. Fa tsy midika hoe ke karamanao niegny fa valerany 100 000 ariary mitovy valerany 400 000 ariary amizao. Azony re fondron-tranonao ataoko hoe 1 million mety hiôva 10 000 ariary. Na zegny tsy so misy volagna hoe calculinao zegny tsy marigny. Tsy agny zegny le raha fa juste exemple fa fondron-tranonao 1 million mety hiôva 10 000 ariary fa valerany 10 000 ariary amizay fa tsy mitovy valerany 10 000 ariary amizao. Zegny volaniko tsao ndraiky mieritreritra fa hoe raha jiaby niegny prix, tsy prix raha niegny fa chiffre ihany niegny fa valeur c'est la même, mais valerany vola madiniky nitombo. Amputiky ndraiky tsy prix-ndraha Madagasikara hirôrogno, tsao misy vera amizegny andre, tsy prix a Madagasikara hirôrogno fa ny lanjan'ny vola madiniky hiakatra de valeran'ny objet aby mijanogno ake fogna. Exemple zegny anao ake vagna tomobily 1 milliard mety hiôva vidin'izy zegny mety hiôva amin'ny 500 millions FMG. Fa valerany 500 millions FMG zegny mitovy valerany vola 1 milliard. Zany hoe zegny mitombo lanjany zegny le 500 millions FMG, même mitombo valeur zegny izy. Zegny donc fahaizako sarotry fagnazavagna izy fa za sûr enganizigny mba ho azondre le raha tiako haviagna. Voilà. So de mietritika nirôrogno vidin'ny essence niôva 250 ariary. Niegny euro niôva 250 ariary fa tandrema valerany 250 ariary amizegny mitovy valerany 25 000 amizao. Ho an'izay olo agnamboatra tragno. Si mahavangianao 150 000 FMG hiôva 7 500. Hiôva hoe 900 donc si ma une tonne vangianao exemple 1 million 5 andeha vidinao am 150 000 FMG. Zany hoe zegny vangianao amin'ny 300 000 ariary. Tanandre mitombo zegny lanjan'ny vola madiniky. Lanjan'ny vola madiniky mitombo. Azondry. Fa valerana raha ndraiky zegny c'est la même. Ary valerana vola zegny c'est la même. Fa lanjan'ny vola madiniky ery 20, 50 ou parata ou 100 ariary, 200 ariary, 500 ariary, 1 000 ariary, igny ndrô itombo. Fa izy ndraiky mitrika amizay volaniko miomana andre fa tsy maintsy ho avy l'argent numérique. Tsy maintsy mitrika amizay na faly andre na tsy faly. De izy koa mitoto fa amizay tsy maintsy hiakatra amizay le lanjany vola malagasy.